Entzungo dugun hitz ederrean, alkar banatuko dugu ogi bizian eta eraman dezagun gero gurekin, goazen toki guztietan Kristoren bizia izan dadin sugar eta bultzagarri. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko Aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Zenide maiteok, egin dezaiegun otoiz jainko gure jaunari. Pasko Gau Santuan bedenkatu genuen ura, bataioaren oroipainez, geure burua zirtatzeko erabiltzera goazen momentu honetan. Urronek berrizta gaitzala hartu dugun espirituari beti leial izan gakizkion. Bitartez, abestuko dugu Kristorekin guk fede bera. Jainko algustiduna, garbi gaitzala bekatutik eta eukaristionen bidez, bere erreinuko mailan jartzeko gai izan gaitezela.
jauna zeruko errege, jaungoiko aita guztialduna. Aitaren seme, zukentzen duzu munduko pekatoa, erruki jauna. Zukentzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Jainko aitaren argitan, amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Egin dezagun otoitz. Hoi Jainko, postu dadila beti bizi berritu eta gaztetu duzun zeure herria. Egizu zeure seme alaba ordeko izatea, berreskuratu izana posturik, usterik sendoena zitxaron dezagula piztuera eguna. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles diciendo: ¿no os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que lo obedecen. Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jaunari kanta ona baita, ainhoa handia bere
zaitut jauna, onik atera nauzulako, etxaien nere lepotik posten utzi ez diezulako. Jauna, erio leizetik atera nauzu, zulora jaiztear nengoela, bizi berritu. Kanta jaunariaren fededunok, goretzazuearen santutasuna gogoratuz, une baterako daren azerrea, bizi guztirakoaren ongi nahia. Azerrean egarra da gorean, oso yuka goizean. Apokalipsia liburutik. Nik, Joanek, ikuskarian, tronuaren, bizidun izakien eta zaharren inguruan zeuden aingeru askoren ahotsa entzun nuen. Milaka eta milioika ziren, eta ahots handiz zioten. Ia izan den bildotza badan hor, ahalmena eta aberastasunak, jakinduria eta indarra, ohorea, aintza eta gorezpena hartzeko. Eta zeruan, lurgainean, lurpean eta itsasoan dauden zorkari guztiei, hau esaten entzun nien. Tronuan eseria dagoenari eta bildotzari, gorezpena, ohorea, aintza eta agintaritza gizaldi eta gizaldietan. Lau izaki bizidunek amen erantzun zuten, eta zaharrek auspeztu eta gurtu egin zuten. Jaunak esana. Jesucristoren evangelioa, San Juanen liburutik. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar.
Ellos contestaron: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «¿Es el Señor?». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabéis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos a almorzar». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabía bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Jauna kesana San Juanek esaten digu, hau izan zala hirugarrengo aldia, Jesusek bere jarraitzaileei, bere disipuloi agertutako momentua. Ez zuten gau osoa pasa zuten, arrantzuan, ez zuten ezerre hartu. Jesusek esan zien beste aldera zareak bota, eta 153 arrain haundi hartzen dituzte. Biltzen dira danak, hango lur batean, eremu batean, eta Jesus zerbait polita egiten du. Eta hontan zentratu nahi dut. Jesus badaki gau osoa pasatu dutela lanean, arrantzuen, inolako friturik ikusi gabe, ez daude bakarrik nekatuta fizikoki, baizik eta baita ere psikologikoki gau osoa jardungea lanean, eta ez dugu ezertxo ere hartu. Eta hor daudela, Jesus zerbait polita egiten du. Arraia eta ogia hartzen du, zatitzen ditu, eta bere jarraitzailei ematen hazten zaie. Ulertzen du, nekatuta daudela. Bizitzaren nekea gainean dute jarraitzaile horiek, ez dute bizitza ederra, lasaia, baizik eta garai hartako bizitza gogorra zen, eta Jesus eseriarazten die inguruan eta jaten ematen die. Galdera da, guk ustaldegu geure bizitzan guri Jesusek jaten ematiez? Edo askotan gu gera, jaun da jabe geure bizitzan, guk egin behar daukagu dana. Eta gure jangoikoak ez digu hori esaten, Zaten digu batzutan, eseri, jaten emango zaitut. Eseri, aitu jazu. Gogoratu Marta eta Mariaren pasartea. Mariak, eserita, beraren aurrean, moduik egokiena hartu du. Hoixe da gaur gure jangoikoak egin nahi duena gurekin.
nahi gaitu babestu, nahi gaitu maitatu, nahi gaitu elikatu, nahi gaitu gure ondoan bizi. Gu batzutan geure espazioa bilatzen dugu baitare gure jangoikoarekin. Onarte. Beste dana neukingo dut. Jesús, después de una noche de los discípulos que pasan toda la noche trabajando, pescando, sin coger nada, se da cuenta de eso y hace un gesto muy bonito que muchas veces no es significativo o no nos fijamos en él, pero es muy importante. Es que alimenta a sus discípulos, les da de comer. El hecho de dar de comer no solo hace referencia a la Eucaristía, que es el alimento del alma, ¿no?, sino el actuar diario que Jesús tiene conmigo. Me quiere dar esas gracias que tiene para mí. Me quiere proteger, me quiere llevar de la mano, me quiere acariciar. Y muchas veces, en ese acercamiento de Jesús para con nosotros, nosotros puercoespineamos mucho. ¿Qué es? Pues que sacamos nuestras aristas y a la mínima que alguien se acerca, pinchamos. Y luego decimos, es que estamos solos, no me escucha nadie, nadie me quiere. Y eso es no es una cualidad, sino es una defensa que el ser humano coge muy a menudo. Cuando no está bien, en vez de dejarse abandonar en los brazos de Dios, sacamos nuestras garras, nuestros pinchos y herimos. Y desgraciadamente herimos a los que más cerca quieren estar de nosotros y están de nosotros. Y Jesús nos llama a que rebajemos nuestros pinchos, estemos tranquilos, porque no estamos solos. Él nos ama con locura. Tenemos una familia que Él ha querido para nosotros, que nos quiere, que está a nuestro lado. Que tenemos una vida pues con sus dificultades, claro que sí, pero oye, estamos vivos. Nos levantamos de la cama y no tenemos grandes dolores. Tenemos un frigorífico en donde poder comer todo lo que hay en él. Tenemos un teléfono para poder llamar a personas que necesitamos. Bajemos también nuestras defensas y nos invita a eso Jesús en el Evangelio, a que vivamos de la caricia que el Señor quiere tener con nosotros. Pero para que llegue esa caricia del Señor a nuestra vida, primero tiene que llegar la caricia del hermano, de la hermana, que vive a nuestro lado. Para que en ese habituallamiento, en ese hábito constante de ese acercamiento con las personas, el Señor también pueda regalarse ahí. Pues hoy le pedimos que bajemos nuestras aristas al Señor y que gocemos del amor de los hermanos que tenemos a nuestro lado y del abrazo eterno que el Señor nos quiere regalar. Eta zenide maiteok, aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainkoa eta guztidun zerulurren egilea.
Sinisten dut haren seme bakarra Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santoaren egite sortu eta Maria Virginagandik jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernotara jetxi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta jainkoa ital guztiunaren eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Dei egiegun zenide maiteok, beti geure alde otoitzen ari den Kristori, bekatuaren eta ariotzaren garailari. Kristok jaunak, fededunen bihotzak beregana ditzan eta haien gogoak sendotu, zeruko ondasunak bila ditzaten, han baitago bera aitaren eskuinaldean. Egiegun otoitz. Para que Cristo, Señor de la creación, dé a todos los pueblos la misma paz que dio a los discípulos en sus apariciones, roguemos al Señor. Kristok, eriotza desagin duenak eta gaixotasun ororen sendagile denak, ahulez eta zorigaitzeko ez erruki izan dezan eta mundutik gozea, gerra eta gaitz oro urruntzen lagun diezagun, egigun otoitz. Para que Cristo, el Señor, bendiga nuestra comunidad y nos dé paz, alegría y consuelo a los que hoy nos reunimos a celebrar su victoria. Roguemos al Señor. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Nideok, egin dezagun otoez guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan.
Onartu jauna, zeure elizak bokazioz ekarritako eskaintzak, eta horrelako posa eman diozunez gero, emaiozu fruitutzat betiko zoriona. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Gora bihotzak. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, zu jaun haundi hori beti goreztea. Baina posa handiagoz eta bereziki Kristo gure Paskoa hila eta eskaini izen den aldi honetan. Ura bere burua guretzat eskaintzen da ari da beti, eta geure alde otoitz egiten zeure ondoan. Ura da opari bildotxa, gehiago hilko ez dena, baizik eta betiko bizi dena. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingero guztiek ere, horregatik dute beti eta beti zeure intzaren gorezpena kantatzen. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, egitzazu bada santo garduek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez atitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak manez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire, oreigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak manez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza.
Eramazu maitasun osora Fernando gure gotzaia, eta eliz gizon guztiekin batean. Oro bat izan gogoan jauna, eren egun mundu honetatik zuregana eraman dituzun Miguel Ángel Etxabarria eta Miguel Mari Aginagalde, zeure zerbitzariak. Biotzan zeure semearekin bat egin duten ez gero, biztueran ere berarekin bat izan daitezela. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, gaur horitzen ditugun Francisco Aita Santua, Juana, Maria Jesus, Maria, Jesus, Maria Jesus, Jose Mari, Josefa, Guillermo, José, Txomin, Miren, Anjon, Dolores, Jesus, Ángel eta Aurea. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegaren argitan. Errukizak izkiguarrengo guztiok betiko bizia eritxe ezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia Doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gorzetzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin bategan, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraitoz, bildor gabe kanta dezagon. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pake agurgunotan, zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorinaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorreko den zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea alkarri. Amen.
hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak.
Egin dezagun otoitz. Begira bihotzonez jauna zeure herriari, eta betiereko biziaren sakramentuetan eraberritu duzunez, egizu iritsi dadila aintzaz beteko den haragiaren piztuera hilezkorrera. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jakinarazi datorren igandean, hilak 11ean jaunartzeak edukiko ditugula. Hemen parrokian badakizue hori zer dan, danok ez gera sartzen, aurretik bezperaz meza edukiko dugu, baitare arratzaldeko 7:00. La próxima semana os recordamos que tenemos aquí en la parroquia, en la misa de 11, las comuniones. Son alrededor de 30 chavales con sus respectivas familias que no habrá sitio para todos. Bueno, os dejamos informados para que sepáis que la misa de víspera también estará aquí a las 7 de la tarde. Bedenkapena jasotzen dugu. Jauna zorekin eta bedenkatzitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santoak. Amen. Zoazte jaunaren pakea. Eskerrik asko etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte eta festei azken bukaera on bat eman dezaiozuela. Egun on bat izan dezazuela.